laki o minahal kong matalom nun. Okay. Di ata karon sa 7-Eleven. Dari sa lungsod sa Matalom. Nga namang naamanta diri guys. Tungod guys mingaw man nga dos. Uwan lagi niya mingaw nga to ang Matalom Boulevard. Nya mas paano guys bisa ginagmay guys basta naratay halin ba aron makapalitag bugas guys. Okay, katong ganahan mo ari ha. Welcome ang tanan diri nga mapalit og balot dari sa 7-Eleven. Lami aning balot sa 7-Eleven guys. Okay, palit mo diri guys balot. Balot balot. Balot. Guys, alit na magbulot guys karon Sabado ron sa gabi niya. Balot.